call Ajay. Kita panggil third party, seorang yang neutral untuk bagi pandangan dia macam mana. Dekat dalam ni ada seorang budak ni. Masa you kata okey, Azmi kata tak okey. Now dia nak minta awak masuk dengan budak tu nyanyi dan decide, bagi pandangan dan decide either budak ni okey tak okey. Okey. Jom kita pergi. Bisa? Azan kau dengar je. I can tell by your eyes that you probably been crying forever. Pada saya lah, apabila saya dengar yang first time, keutamaan saya is pada tone utama. Second, feel dia. Third, natural dia. Ya, true. Fourth, baru kita cerita pasal pitching. Maknanya dekat situ, let's say lah, kalau highest dia ni is B flat, itu yang touch. You see, kau tahu Jai, you know about vocal discipline. Bila orang nyanyi I dengan I don't want, dia punya zung. Bila kau minum zung, baru kau ada wow factor. Setakat macam so that's why lah dia datang this there's competition. no difference between That's why dia datang this competition. Correct. But kita nak dapat budak-budak macam ni is very limited. I know, but can he go to the limit where I want to push him? Aku nak the Z factor tu, the wow factor. You have to learn If he doesn't have that in him, how am I going to Itu kerja abang lah. benda tu? Itu kerja abang. Sebab dia ni standard amateur yang dia datang. Talent bukan kita mengharapkan 100%. Tapi kalau dia tak ada, macam mana? Yang lain Abang, pun kena orang-orang wow macam gini, sangat, abang. Saya rasa orang-orang macam gini dalam 100 mungkin 2 orang je yang kita dapat macam ini. This is like a challenging for you. If you say aku boleh buat, I will try. You will try. I will Saya try. setuju bukan kerana Ajay. Tak apa. Seandainya kalau Ajay tak terima pun, telinga saya suka dengan budak ni. Saya suka tone dia. Dynamic saya boleh develop. Okay, alright. So, make it easy, Henry. Ya. Decision sekarang 2 ndak, 1 tak ndak. So kau kena bear in mind, if you don't back up, because sekarang 2 dah pilih. Kalau terpilih, kau sampai competition, kau tak boleh give me the power in the chorus, kau terimalah nak nanti. Aku, I'm a very strict person because I don't like people to lie to me. Aku tak suka orang bohong. You understand? But tak apa, bila kau kena marah dengan aku, kau belajar dan kau boleh jadi seorang penyanyi yang baik. Tetapi kalau max kau macam tu, it depends on the judges of the program. Alright? So I wish you luck. Ayu? Tahniah. Congratulations, Henry. Tahniah. Yes. Alright.